Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Kaseng KSU West Khasi Hills District hapo kajinyalam jong Presiden uba John Fisher Nong Siang menta kasengi kakat pratrik ubana jemang arjar arpuwei kalalaj ban yekendo ya Deputy Commissioner ban ai jingmut bo udai ban penklanye ki bor pahara ki ban pek perman ya ka rung kami jong ki breu khamtam hagish nong kapot bat kajela Assam kum galangpi kershai bat shalang ban laj na kajing sapriang jong kunyang jingpang COVID-19. Kani ka jinglai ye kendo ka seng KSU ya Deputy Commissioner ka Dairu Hadin bekit khot jong ka seng kili yo sngo ye ka jingo jingnam jong ki pat ba nong shong snong ka ki thain khaput halor ka jingdon jong ki breu ki banabar ki bayo lat ban wanrung sha ki thain ka West Khasi Hills District ling ba ki snong khaput ka bala ro ban bo jingma ye ki pat ba Hakabaya daipat bat ka jing ITK ya ki pat ba khamtam ki bana ki thain nong kendong na ka liang jong ka seng ka kenturu ya Deputy Commissioner bo un perkhat no da ki lat ban shulai ITK shaman la ki snong khnang bakan pensup ya ki pat ba bat bakan light ru na ka jingbun breu hapo sor nong stoin Hakabaya dai bat kita ki jing ai jingmut jong ka seng na ka liang jong Deputy Commissioner lukular ba un sa shimkhia bat ban thaulat na ka benta man penbiang ya kita ki jing ai jingmut Ini layak bagi negara nanti ini profesional. Tam nanti di border area nak lampi, nak kerjai nak mesti kok sialang. Mesti pun diberi kali di bawah Aswan barang kami nak Assam. Sekali kejuan jadi sekali kejuan jadi diberi. Di bandar, abu jumlah itu kita di profesional jadi di border. Cuma ada anak itu border kanuan rasa kita profesional tahu apa tahun tu. Dan paling ini adalah jumlah di besi, boleh berklaim di border outpost tentang polis department no. Ini bah paling department kita guna manpower ini lah. Orang besi bah ibu kampun di Jakarta nang bah ini di dekat beberapa jumlah menurun apa sajalah ini. Dan paling di sini lah siapa yang dikam bah keluar bah leh mentah ini di besi. Tujuh ialah Yuk jingjar lah keniga jingdon jong ini di Jepang bakar sama kendang ila lawat sian ba nomor tadi di Jepang ini di beri mana bar dan kalian jangi di Jawa di sini bang di bang ini dah order klaim maka lah kami di mana di Mendar ya keju jadi ini pat di Jepang di vaksinasi ini masih di Nawa pinawan Manong kendang ban ai dawai ai injek jadi marba jadi jingkom dan sekali mar mesti ba naik lockdown diberi ni kendang di asu ban ai injek ngila wat beni apa ba ar ko ngila ba ting ban ko tahun marba ka jur pa di Jepang ko tahun te kumbang kit jadi perkat di beri ba kendang dan dok sempel te ngila terpat di bisi ba di ban lek banai dawai yang senang tahu malah bijaka. Kita kalian di sini mulai tu ini bah kalian jong government kasat hak untuk jilai masih dawai di dunia itu sasim siapa kami. Government maknanya jadi ujungnya kumbang dawai di sini boleh mandi air injection malah senang mandi selesai kalau kena jing air dawai malah ikut bah pun kita pendang penting untuk jing air dawai. Laila dah nilak ban itu, nilak ban ini senang tahu. Kerana nilak ban penting jadi kena ke Jepang. Yang nak kalian di sini, kerana di sini Allah kena ke Jepang.